Voni ablini somthum kumsang ni somni paruk ningani ani a in zavain sibaile vekule fetar menan Iran laka o in Iran sarkar ti chevek turin a au chuak Democrats te zingari rufim tak lamang theitlem te zingami chuan Iran chungchanga party te chaklo na chuning to hleni Fox News ne na anin biak na thupui ngai nom taka Senator John Fetterman a chuan liberal te ti dan pa ngai ngari ru koi vor chuak lovin US Navy ten Hormuz tuipui chunga blockade manga Iran sarkar economy avuak chiat sakna chu athop thu war takin a soyani hetiang taka ngongna thlen chungchanga zo na chana a Fetterman hi a frank maya tichia ula tichevek ro adikani kalome aro puile mai Iran hawi tichera uti in war takin a au chuak ani a party chunga rin thu thui tak kalpui tu tele media te chuan thil khendan diklo taka antar lang fo thin chu soi sel boka ka party chunga mi then khatle media then khatte chuan Iran sarkar hi ne chhia to kangalan tirin tranpui ngai chwa antuma an tran hia jok ni maina lang he a thak le ni ti ina soi Fetterman a chuan tunge swa jok ti fia takin ta langa Iran sarkar hi ti chhia turani Iran sarkar hi achia a America hi thil tharun thlen tu ani rengani atibok Democrats te zinga atam jok ten buai taka America chakna chu dan phal lawangan soilain Fetterman ai ro chuan President Trump an Operation Epic Fury chu nget takin a thlop tlat thungani helho sumna ni to tur le ral thuam hlom siama mani meeting ei po tha she lo sarkar laka hian nem taka chet a hun to lawani Democrat Senate zinga pakhatalin thilni dan dik tak asoi chu a hun to tak zet bok la chu khoingam palawati chiat jok turani Iran ne na inzom na nei pol pakhat chuan London in beina thlenga juda mi pa pani an liam thuan puang Iran ne na inzom na nei turarin pol sha thlowak lo pakhat chuan voina London khopui marlama firfiak beina thlenga an pol mi le sa pakhat rul rala che chuan juda mi pani avitti asoya he thu hi site intelligence group chuan atar langani harakat asap al yamin al islamia hayi the Islamic movement of the people of the right hand tia shiat pol chuan internet a thu chwa siamin London khopui chunga Golders Green biala an mi le sa pakhat rol rala che chuan Zionist ho abeiti antar langani thlani liam ta chung khan Europe khomwal pui mun sang sanga juda ti ne na inzom na nei mun sang sang be na thenga hayi hian mo phurna an lo la to a voina thil thleng po hitiamin London khopui chunga hian voi engamo zat an lo che to ani he thil thlengi police te chuan firfia ka beina terrorist incident ani thuan puang to ani Israel Navy te chuan Israel atanga hlataka Gaza athil phul longrual te an lo dang tran Israel in tuipuilama a block na palzut tuma Gaza Strip lampan tu activist te longrual local mek chu Israel Navy ten an lo dang tran to ti security thunei tu te chuan an soi longkal dan chuibing tu data ina tarlan danin global smart flotilla tia mingwa longsom nga pariat zet omna hi Greek island nai Creta anom meka hei Israel atanga chutin nautical miles zatam tak zetala ani hun kal to lama hetiang thila lo thlen to dana tanga thirin Israel Navy te hian long te hi Gaza kam hnai dawa an lo dang thin ani Iran football chief Mehdi Tats chu Canada thlen no dar kar claim te an hotel le ngal Football Federation Islamic Republic of Iran hotulian Mehdi Tats chu Canada ram athen no dar kar claim te a thon hole ngal ani thu sarkar nai tu source sang sang te chuan antar lang Mehdi Tats si FIFA ne na inzom thilpoi mo Vancouver nei tura til tura local nia shiata ni a ma se thlen no rei lo te a Canadian thu nei tu te chuan Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC nen anin zom na hlui chungchanga thuzo fiani a he poli Ottawa chuan firfiak polanga alo puang to ani thunei tu te hian he thutluk na chungchang hi a chip chiarin puang za lo ma se report in a tarlan danin ram chunga alu phalna hli sakani wangin he mini lala hian thlona mangin a hole ngalani he thil thleng hian Canada ram chunga politics lam huin le Mipui lama soizui a hlo hlea abik takin IRGC ne na inzom na nei mi malte laka ramlu phalna khau tak an man chungchanga hian nasa takin an soizui ani kanthulak nei na tarlan danin Mehdi Tats sian atira chuan ram chunga lu phalna temporary permit ani man nia hriat ani a
ma se thlenfel nuwa he phalna hi pomsak ani le talawani hetianga rang taka no chwa ani na hian ram ven himna chungchanga Canada sarkara khaule tialan tira khovel huwa pa infiam na lama roi tular tak tak te poni se ram himna ta na hlom laka chuan andim lo leti asiat thei ani Iran rama sumle pai har satna le mipuitan hlomatam ema wangin mitam takin ram dang anpan Turkey Afghanistan Pakistan le Kyrgyzstan ram te chuan Iran atanga anrama ral tan laulut an punna sathuan ta langa hi Iran rama sumle pai har satna na satzel wang ani chuti lain IRGC te chuan mipui te chunga khauzo ka thunun na keng ko in nunpung khaude uzok an kalpui nia soi ani bok Iran mitam takin anraman chwa san zuzuta chungko tam tak chu an thenom ramte Afghanistan Pakistan le Turkey lama anin son lut zuzut mekani heng ramte hian ramri pelaron pem an tam chander chu Iran United States le Israel ti inkara indona chwa mai an lo wangani thunta langa mitam jok te hian an himna an ngai tua wangin lau thabarin an chwa kani ele barni tin mamo thilte wang to lia thilman asang chakbok ne nun phung ati har sa takzet to a mipui te tan ram chwa san mai lo chu du than tur dang aum talawani Iran ram din mun hi be se aina chia a in hum himna zongin mitam takin anin le lawan chwa san ba ka an rama din mun chiang lo taka om reng ai chuan ram danga tan chiat an thlang ta jok ani Iran economy atlak chiat mek lain US 10 tuipui an hubbe na chu IRGC chuan be ile ta avaw Iran Revolutionary Guard Corps chuan US 10 tuichung an hubbe kwalna chungchanga vokhana nat tak chhuain he biala US Navy te chu lu chila ti chhevek turin anin buat sei mek thuan soyani hi United States Navy ten aircraft carrier panile ral thuam dangte thon bela an sipai changnan ti pun nuwa athlenga chuti line Donald Trump appoint he biala hian thlona tamjok thon belin thlona thlo phal lo na mon no fly zone siam turin angai to mek bokani he ruwa man ne hi ataka kalpui ni chuan boruak thunun atanga tuipui thunun na thlengin tunlai thiam na manga inkalpo na hubbe na blockade pum hlum tak ani donani chuti line Iran economy chuan har satna na satak ato chunzom zela he hian din mun ati har sale zwal hle hetiang hi thil omdan ani wangin US ral thuam Hormuz tuipui chunga omle US sipai te laka Iran hian enge ti don shat the alani mai lo wangin boruak atan zwal sau arin omhle ani Iran rama sumle pai har sat wangin mitin deu tho chu millionaire an chuak vekto Iran rama sumle pai har sat na thlengmek wangin anram poisa real hutna chu US dollar laka atlak niam ber trumanita a heti lai hian US dollar khat chu Iran poisa real maktadwai khatle nuai riat 1.8 million vel ani toni thilman sang sang te asang thuta summo za tam de wangin langma se mi puitam tak chuan mi tin mamo hote te po an le phak to lawani lo te chu makta duai tam tak ni ma se poisal hutna tlak niam chak ema wangin khosakna na dai lo le a sumle paila mahar satna te azwal zela sum don na teng he lo ba ka bungrua wang tol tola do sang sang din huna chiang lo nuai bok heian ram chunga chung ko sang sang te sumle pai din hun ati chelhe ani Iran chuan US ne na Hormuz tuipui chungchanga remna thuthung thar a offer mek Iran chuan indona ti top turin ruwa manna thar siama hi Pakistan palai te kaltlangin US sarkar ne na an thlenani he rotna apoi mo ber chu Hormuz tuipui kalpona honle chungchanga ni a heian oil phurtu longte kong dal to sutkian don wangin oil man barrel khat mana dollar za som pali don hiala sang chhoto potin hiam le donani Axios le Reuters in chanchin tharlam beran don danin Iran hian indona ti tople tuipui lama longve wak te chwa zalen le turin bultan thata du'a nuclear lam chungchang ro da thari turin arot thung US sarkar chuan he rot na hi anlo enfia to a ma se Iran in thilan phut berte chungchanga hian rin le nan la nei lian hle ani he rot na hi pomani chuan he tuipui kalkong hlutaki honle anianga he hian khovel market sang oil ati tamdona oil man po ati niam bukang chulo po chu khovel sumdona thil la omle lo thei om thei telaka aveng him donani crypto lama tuimi te chuan he boy na hi lo re ni chuan bitcoin le sumdona thil dangte that chhole an be se ni ma se sumdona khovel ro an la film khur le a amai ro chu thil tha thleng thei tur te hi shiat lok sa vek ni ma sela hun ma salama thil thleng thlir chuan hetiang in biak na te hi atopa apui tling lo le thin
tun thleng hian thuthlung puitling ero ala lova US lam chuan thutiam mai ain thil tak an du thuan tar langani Erica Karkin Charlie Kark thina le President Trump atha tumna thleng thar chungchanga mishing hlutna da niam tu te adem le Erica Kark chuan the Charlie Kark so tangin thu chwa poimo takania F2 mikhir khyapten mimal ming chha na tura an be chunjom reng na le tharum thona thlen the khoparil rukhau an putna chu adem hle ani Erica chuan soi chunjom zelin he khovela thil thalo te le thil thalo lir du tu te hian lung oini reng an nei don lo ni na lang kan rampo tu na chuan sha than har sa khopin danglam to a heng mi te hian thudik an ti kholo vekani ati hetianga in be na hian apasal thi na le President Trump atha tumna thleng tinen in zomna nei thuerika hian a soya hetiang ri ruput mangwang hian alom ka pasal chu tha ani he hian voi thum zet President Trump anun na lak sak tumna po athen tirani ati bok thil theng tharber tar langin Erica chuan in rini liam ta khan school zirtir tu pakhatin kanram chanchin ti chhia tumin tha alo thole to ni ati ama mimal taka be na sang to dan te po soin michen khat chuan CEO ni tlak tura min ngai lova Candace Owen sipai chuan ka pasal thatua min pu hialani hetiang hi atam le maya kanrama hian mishing hlutna ti hniam du na shipui hi aleng na salhe ni ati bok Erica chuan rin na lama fuina thu soin athu chwa hi khara swalin hne cheu su se swa chu that na in hne jok ro ti ina soyani Iran ne na boruwa ka that lo wangin Netanyahu chuan Washington kal tur thulin Trump asom na anhol Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan karthara Washington tlo atumna chu thul thuta President Trump an ama nge som na po anhol ti office thu chwa atangin shiat ani he thutluk na hi Israel in Iran le an thurwal pui sang te changa vonan na satak ama chonlaya siam ani a Washington a inbiak na neya hunwa man reng ain Netanyahu hian Israel himna chu thilpui mo berada a mel martin beidan turan rel reng laya inbiak na wanga cholha dam adu lawani Trump hi Israel ta na thurwal puirin takani a midang lo chamna huna po lo tlin na tak thlen thina ni ma se tiranin an theinan fia renga bial chung boruak asat chau mek wangin Jerusalem hian Israel kut phwar sak thei turin biak na ngak don loti Netanyahu thutluk na hian atar langani roi tu chak tak te chuan thalak duna ming thatna zon ain anmi te veng him turin huai sen takin thutluk na an sia mai thina ni radical Islamist telaka Israel ta na America thlop nang he tak chu apoimo renga zin tura thul na hian thilpoimo taka tarlan baka Iran hitlon nung oitum lawa ma chonjok turan ni ti hi ni chaklo na lam tir hun ani lawa fia taka malak hun ani to ani Trump ho te chuan Iran oil lak lu na kong an sheng chun zom zel US Treasury Secretary Scott Bessent chuan President Trump an Hormuz tuipui lama Iran a shek bel chale zwal baka vaukhana khau taka chua ni reilote nuwa Khark Island oil da khom na mun te chu khat vek to dona he hian an oil phor chhuana khur te chu khar turin anor don ani he hian an oil siam chhuwa theina din mun po ti chhia thlen a hlom le bok Scott Bessent chuan chiang takin ni reilote nuwa Khark Island oil da na mun te chu khat vek dona Iran oil khur te chu khar nge ngai don ani ti ina soya he thil ti hian Iran tuipui lama sum dona dan cha sakba ka an sum nar berati buai bok ti asoi belani sumle pai konga shemnan na satak an to wangin Iran hian oila tanga sum an mu tur ni $10 mak ta duai za somsari velan chan don ani terana thilman asang tral to hlea an poisa hlutna potlak niam pha hle bok gai from te chuan sarkar bank account thuruk te an puang chuak zel mai si a China bank te po Iran ne na sum dona khapna laka shemnan to lo nan vaukhana khau tak pek an ni bok China point Iran a tran pui hlei thei lawa shek na hi ange le baka America tran wal pui te po an tang rual thale ni he hi Iran sarkar ne na tura nom na dik takani a Iran hian kum tam tak vau khana le in dauna an local pui to nuwa an chak lo na lang chuak ta ani an malak dan dik lo tak wang hian an chiat pha na sa zel dona an oil khurte po a thale to khel lo mai thei bok shemna pumpel chunga firfiak te poisa an lo tran pui thin na hun chu atop don nai to ani Iran chuan Strait of Hormuz paltlang long telaka hlutna nei to lo an poisa real manga chhia choi turin anor lui
khovel puma energy thon chhuana kongdal tu ni tumin Tehran chuan avau pung atina zual le a Iran dan siam tu pakhat chuan Hormuz Strait security plan nuaya Strait of Hormuz paltlang tu longzong te chu Iran poisa hlutna tlania mek real chau manga chia choi turin dan thar amel sha tirani he malak na hi Iran Central Bank in rial yuan dollar le euro a account te aruk taka anlo siam to lai me ka thleng ani a he dan thar atang hian an mani poisa hlutna ti san tumna le khovel mun poimo ber pakhat oil thon chhuana tanga summu an tumani United Nations Maritime Agency chuan he ruwa man na hi dan kalani thu soin an lo dem to a Strait of Hormuz chu khovel ram sang te tana kong pui mo ani wangin chutianga chia lak tumna chuan dananga in nga na nei lo thon soibok chuti lain Iran hian khothlang ram te che dan wangin danan palzu deu rengani he thili himna tura malak na nilovin anma ni tana sumdo na kong poimo ber chumang tangkain lemlet taka ramdang te sumlak sak an tumna ni zoka khovel hian he thili ani nang tak hian a thliranga yani Pitek set chuan Iran in nuclear ral thuam nei lui an tumna chu thil poizok hring chuak tur alani don wangin an thil ti dan cha na turin thil engpo ti atul thua soi kumsang ni somni pasari sipai budget chungchanga House Armed Service Committee ma a thupwana nei na Defense Secretary Pitek set chuan California ayo Republic Rokhana zona te chu ngai poimo lo mel takina chang le ta America in Iran lakama alagna sen so chungchanga Democrats te game khela atel du lawani khanna chuan Democrats te ti dan pa ngain mipui chha tling khom liao te kha he malagna hian engzani kairal isha MT na zota hexit chuan bala mialovin Iran in nuclear bom lo nei ta sila chu thil la omzia chui ngai twa to ngain Iran in nuclear ral thuam an nei lo na turani don phat chuan sumeng zat po sen ngai sila iui don emni ti ina chang le tani he in biak na hian thil omzia tar lang chiang le a Democrats te hian nuclear ral thuam nei tuma malamek ram la om tak laka America ven himna ta na poisa man zata an lo buai tok ve hiani masi US chak tok lo na wanga chian na satak lo thleng thei nun na makta doi tam tak chan na turte sumle pai tam tak lo theina le firfiak ten nuclear manga khovel an vo tur chungchanga iro an ngai to thui lo hleni hexeta chana hian in hnial na kalphung chu hun re lo te ta na poisa sen so chau ni lovin nakin zela dam kho chwana tur chungchanga ni zia tar langa eptupol te hian ram ven him ain politician anga ming thatna chanan thlangzo kani ti atar langbok President Trump anuaya February thatop lama US le Iran in kara indona chwa nuwa hexetan Congress ma a thupwana nei masak ber ania Democrats te chuan poisa sen sauteral thuam nei zatele phalna lakdan te chunna satakin an zota ma se hexetero chuan a thupui ber kumtam tak chung khovel mun sanga firfiak te tran pui tu Iranin nuclear ral thuam an nei lo na tura malak na chu alham chia du lawani hei mani ram ho sakna manga hai vur tumna satya mai ni lawa US ramtana hlom lo thleng thei amun nge ya vasut kya na tur ani zok politician ten mundanga hlok na ommya lawa sum tam tak an lo khoral thin ain chha pitu mi puite hian tun din mun la omzia hi an chiang dai zok ani hexeta soidan hian la om chen khat noi bo tur chuan engzat po sian ngai sela apui lawani America first kan ti hian US mail maten ral thuam chak beran nei lo na tura malak apoimo berani Trump sipai te chuan Iran in biak na anti khotlai lo nan nornan na satakal pui turin ruwa man na an siam US Central Command chuan Iran laka rang takle na sataka beipui thak dan tu ruwa man na an siama hehi inrem na chungchanga in biak na chatlak le kalchun jam thei to lo kha tlang tak le chak taka kalpui ni theina na ti ani President Trump chuan April ni somni paria thleng khan he ruwa man na hi alapom chia lo nain thucha ero achiang he America chuan an ram thil tumle an chian tha ramte vauthar tu laka hian in fiam na hun anei to lo he thil hi thlatam tak chung nornan na satak tuipui lam dan na te Iran laka hun masalama thil thleng to tele Trump an chaklo na chuan omzia nei don lo ti thua avo to nuwa lo thleng ani Pakistan ram angchi mun sangshanga indiak na kalpui tuma an beilain sen komero chuan Tehran sarkar ne na tunge thunei tu jok ti sha tir turin ruwa manna toifel le chaktak an lo nei le ring to bokani
Iran in hunan po seile an thil tumte an din tharle theina tura in biak na top chin nei lawero kalpui zel ani to lawang shoi tu chak tak ni na chu sipai tele ral thuam nei dana po chakna lan tir le non na sang ber kalpui zel hi ni a in rem na dik tak an nei lo chuan angong tur she omzia Iran hian a she chiang hi a President Trump a hian chak tak le mumal takin ma ala a tom na mang lovin chakna mangin rem na thlen atumani Iran chuan US in anon na satwangin an oil phurna long upato tak tak te mangin oil von thatna an thok tran le ta Iran chuan US in na sataka nor wangin an oil phurna super tanker upato tak le choltir to kumsomni pakwa zeta upa VLCC nasa angchi te chu khar kailena oil khol khom nan mangle mekani heiram chung mun puya oil dana kha to wangle khovel mun sang sanga an oil thon chwana konga pintak vek wanga tian ni a April ni somni paruka satellite thalak te tanga landanin henglong upatak te hi an terminala anom ti achianga heian tiranin oil von thatna konga har satna na satakan tok ti alan tirani Bloomberg United Against Nuclear Iran le Kepler mithiam te chuan an oil von thatna tura tuichunga longan man hi kar ni emo kar thum nuwa akhat vek man don ti an mu lok thon soya Persian Gulf sen kom naval te omna chuan kong ati khaulia oil longa thun le chwa pui tur te po adang chatne le bok hetianga sum le pai lama shek na hian sanction le khovel ma a in thlashan na wanga har satna tok mek Iran laka America thil ti theina tharlam beralan tirani tiranin hetiang long hlui le tong to tak tak man wang hian an har satna sut kian don lo rualin America in a shek na konga arwa man na hian na thok thale ti ati chiang ani Trump an Iran in Hormuz toikong honle andil na hol saka a nuclear al thuam surrender masaturin a phut bok President Trump achuan sumle pailam har satna laka tal chhuanan Iran in kongzon antumna tharber chun hol saka Tehran sarkar hian an ral thuam nuclear siam chungchang an soifel masak photlo chuan Strait of Hormuz US sipaiten andan cha na chu aphel sakdon lauti asoi voitam takin biak na lo cham nuin April kumsang ni somni parukhan Iran oil summu na nar poimo tak chutcha sakturin US hian tuikong dan cha na blockade thi amang tranani he malak na hian ra tha chwa mek to a Iran oil da khom na huna ral chwalo oil khat mur to a anram sumle pai din huna chia the ba ka lo thon lian tak om tran mek boka Iran hian he tuikong poimo tak honle ani theinan blockade thi ti to panon dila ma se Trump achua nuclear al thuam chungchanga mason na tak tak om masak lo chuan in biak na konga engma in thada na aum don lo ti asoi chiang le ni senkom chuan trulati huna Iran mun poimo te be na tur ro man na an pe fel to thon soya he hian America chuan nuclear al thuam manga vo khan na le kovel energy nar le kalphung dal tum na chu anam nul don lo ti atar langani Trump chuan he tuikong dan cha na ye lo thing le ti soya sipai chakna ne na thlop chunga sumle pai lama shek na hian indo na top nei lo lochil kher ngai lovin ra tha chwa thei ti ati chiang le ta ni Tehran sarkar atal buai me ka chuti lain phubal turin vokhana engma sot lo turan chwa reng thunga he thil wang hian khovel market lian lama oil man tlom le sang om pha de urenga dollar lutna po san pha ba ka he hian Gulf tuikong himna chu khovel ta na poimo zia tar langani he hi America mason na le khovel himna ngai poimo masatu kai shwai na chu ni a in biak na thol tak nei ani to lawanga oil sum manga firfiak te choman ni to don lo ba ka Iran nuclear al thuam nei tum na po uipui tuilian thira thir liam ngot ani to don lawani Trump hian Iran shroi tu te chu andam kho chwa theinan an nuclear al thuam siam to sa te chol sana remna kong thangjok turin anor mek ani Iran poisa real hutna tlania meka sarkarin rel bolna diklo wangin ram sumle pai din mun a che thokhat viau to ani April kha atop don meka chuti lai chuan Iran poisa real chu khovel sum hlutna tanga te in US dollar khat zela real makdadoi khat point pasari panga a ataniama he hi aniam ber trumani he hian khovel pum huwa poisa hlutna niam bera siamin Lebanon pound le Vietnam dong te ai point adin huna chezok ani kumsang ka zakwa somsari pakwa a Islamic Revolution thlenma khan dollar khat hlut zong chu real somsari vel chawni thina
tu nai ro a hlutna za zela somkwa pakwa chuanga bo to ani hei van doi thut wang ani lova kum tam tak chung in rel bolna diklo wangin le IRGC ten sumle payan thunun tlat wang ani Iran shwai tu te hian sum tam tak chut chwa belin an mani ne na thok du tu pol tele an thil tum sang sang te ta na man turin ram sum an mang hek thin ani Iran ram shwai tu tele revolutionary guards te hian sum do na poimo sang sang an thununa ram sum anei ruk thin ba ka hemi wang hian Iran Mipui dam kho chwana le an sum khol te tlaniama bungrua to tel tel bokani ramdang atanga sumlu turte atlem sota shemna an to nat wangin le in rel bol thiamna an tlak niam wangin sumdong te an chel lo le ni Iran sarkar hian ami puite tana e tur hlui ain Hezbollah le Hamas te tana ral thuam siam nan le Israel te siam nan sum ada ma sa zokani sum hlutna tlaniam lu tukhian mi pui nun nan na satakin ang hong boy mek boka mana real claim te le the kha tu na chuan makta duai tam tak ngai to ani chung ko din mun zong zong deuh tho a che to hlia mi har sa le zwal te phei chu ni tin shom takin an nung mek ani chuti lain Iran sarkari ro chuan in rel bolna diklo siam that ain mi pui ra be tlatan thlang zoka Lebanon rama sumle pai din munchia Iran ina athlop Hezbollah te wanga har satna ommek ne na khai khin hian Islamist thunun na le thunei na manga sarkar lai puin a thunun tlat na hian rethei na le ral tritna thlenti alang chiang le ni Weimar Germany a sumlut na tlaniam thut anglo takin Iran har satna hi chu kum somli panga chung zet zot zoimuang alo in tran to ania thunei na u chuak tak mang kuta rorel tlat na hian mipui hel tur chu tuna hian thunun ri ma se sumle pai din munero a che thuk to hle ni rial lut na tlaniam hian Iran sarkar chu ami puite tan thutiam anei ati lo tlen sak zo lo mai ni lovin rethei na chawa thlenti ati chiang viawani Iran sarkar le an sa kho rwai tu te thunei na hi ain thak danglam ma lo chuan poisa lut na tlaniam le mi puite dam kho chwana chance claim tak hi ati punlun chunzom zel donani Iran sarkar hian ami puite thatna in athunei na huang ti zaunan le ramdanga thunei na nei nan chaw angai to na seng zoka kan thulang na tenan tar landanin April ni somni pakwa kumsang ni somni paruka khovel pum huap sum hlut zong tar lanna le alanchan.com ang chi poisa thli thlai tu te tar landanin dollar khat hlut zong chu real makta duai khat point pasari panga tanga makta duai khat point pasari paruk velani a hei kumsang ka zakwa somsari pakwa revolution chu ama le anuwa ram sum le pai din mun thirlet na tangin a mu thei ani Iran sarkar chuan Trump pa kai shwa US Navy ten an shek ne lutuk wangin vaukhana tlom thak tak a chua Iran sarkar TV chuan America in an longte aman chunzom zelani chuan ma lo lak to zong zong ayana sain Iran sipai ten ma an la don ti an puanga he thu hi security lam ho tu sang tak ne na tanga shiat ni in US sipai ten tuipui lama tanga Iran longphur na le an longchol na mun pui mo tak tak te an shek be lai takani Iran shwai tu te hian din mun she tak an ma chon meka US sipai te chuan Indian Ocean le Strait of Hormuz pulvela Iran oil phur long engamo zatan lo dang to a an kal na tur kong lo thak sakin tirana thil tol ruk na kong te an lo ti buai sakani hi infiam na mai me ni lo kum tam tak chung he bial chung ti buai tura fir fiak te tran pui tu le shek na sang sang pumpel tuma phi ruai vel chin sarkar laka din na nget takalan tir na ni Iran hian shemna na men lo le thil khleng thut tur thu te chu soivel chiam thin ma se ataka thil khleng ro adang lam hle a kumin hun masalama khan an air defense system ral thuam te chu ti chiat sak an ni to a an thu rual pui Hezbollah te po an chaw to hle bok tin an ram sum le pai din hun po che to hle ni heng te hi American shwai tu chak tak noya nornan na satak an to wanga sarkar room thom chak lo to tak te aw thom mai ani Trump defense secretary chuan Obama Iran deal chu firfiak te chom len na le nuclear ral thuam siam na manrua ni thua puang April ni somni pakwa kumsang ni somni paruka Congress ma thu soina defense secretary Pete Hegseth chuan kumsang ni som panga a Obama Iran deal lo nei to khovela firfiak te thlop tu lian ber ne na dollar tluk le dingon tam tak hlan tu chu na takin a choi selani Hegseth chuan Obama Iran deal hian an Iowa na thok tu firfiak pol te kuta sumpek nan hunrem changa siam saka chu chuan Hamas le Hezbollah te chu hebial chung mun sang sanga adar sar tira
nuclear ral thuam nei thei na po ati ma son ani ti in tlang takina soi pitek se thian man laya thil lo ti dan doi zep tak te chu soi selin tuna chuan president Trump achakna manga malak na chiang takne na ainan lo thu soibok hexet chuan soi chun zomin president Trump hian thil a thlir chiang hle a hetiang nuclear ral thuam nei tum ran mai mel ma te hi chu klom chwa lovin ma chon tlatan ngai ani ati he thili US le Israel ten midnight hamar le epic fury anga mingwa malak na manga Iran nuclear munte sipai mun puite le firfiak te inrem khom na munte anti chiat nuwa lo chhuak ani Iran ral thuam siam na mun le an thupek na mun pui tam tak te hi chu Barack Obama an thu thung chetak noya America sum tam tak alo pek to manga din te kha an ni hlomani Obama thil pek hian remna thlen lova Hamas titan rocket le Hezbollah titana missile leinan man ani zoka tin Iran in nuclear bomb siam na konga ma son chakpha le bukani Trump chuan he thuthung hi apot thlera Soleimani chu thatin tuna chuan aro rel na hnuai a hian Iran chu thutiam mai mai ni lovin norna tak tak mangin kil khata anor tom to ani inrem na tluan tling siam turin in thla da na huna to don lova America chuan swal na chu mai chana ma chonin a thian that ramte aven himbaka antana thaturin ma ala to don ani he malak na ra hi alo lang chuak ta chi a Iran chun na taka song bolani nuwa inbiak na nei puya US angen hial to ani United States chuan Iran lakatanga hlom lo thleng theite dolet nan ral thuam thar dak eagle missile te amang don US sipai te chuan ral thuam chaktak an nei ziatar langin hun an khoral don lo hle a US Central Command chuan sipai te man tur dak eagle hypersonic missile system chu Middle East tir turin ngen na an siam to a hei Iran atanga hlom lo thleng thei lo dan nan le atula ni chuan beile tura ruwa manani heral thua mun hlatak kap thei long range hypersonic weapon si mel sang khat zasari somni panga zeta hla ka na na man theya mek nga darkar khata mel sang thum zaria chuang aya chakina thlok the ni heral thua ma hian glide vehicle changkang taka oma hei hun rei lote chunga mundanga son zung zung thei missile launcher tele le nuai mun thuk taka omte chat thei tura siamani Iran hian an ral thuam nei te mun sang sanga an sondar to wangin ral thuam dang mun hladeu ka phavelo te tan ben har sa to a chu he ral thuam thar hian aron thak don ani Bloomberg chuan April ni somni pakwa kumsang ni somni paruk ni laini khan he thil chungchang hi avoi khatna ta na ron tar langa he hi America in avoi khatna tan hypersonic missile ral thuam in dona huna aman na ani don ani heral thuami tun naya man theya peifel chau alani wangin ala tam lo le a ma se US hian ala thutak le donani he hian Iran in huang taw takaram danga be na laka US chuan na takle rang taka changle turin ain pe to zia tar langani kumtam tak chung policy chaklo tak an lo man to na chuan Tehran chu alo ti huang taw to le a tu nai ro chakna tak tak chu tarlan ani don ta Iran hian America ral thuam thar hypersonic missile chu atrulani phot chuan man mai thei turin pe felani to ti hian sha tanga yani Trump an Iran a shek nat wangin IRGC te pension fund le friends team lama anin ro pui tak tak te shen be mekani Treasury Secretary Scott Bessent chuan President Donald Trump an Iran shek na kalpui mek na a Islamic Revolutionary Guard Corps ne na inzom na nei ramdanga sumle pailu na sang sang te entin nge abitum ti asoi fi a Bessent chuan chiang taka soi turin president hian kum khat don kalta a khan he shek na nata kalpui tur hian thupe kalo chwa to a ni kum march tha a khan Treasury Department le keman he na he thupe khe pe ni ati Sarkar shek na wanga sumle pailama ngonga de dante soi chun zomin he shek na wang hian ni kum December thla khan Iran sumle Biden mun chu ading chot ani bera an poisa hlut na po US dollar laka za som ruke mo za som sari velin atak niam pha a poisa hlut na tlaniam na satakara antang mekani atibok shek na ti natle chungchanga Bessent chuan President Trump a chuan cholkar thum kalta khan shek na hi ti nat bil cha turin min shilani ti ina soye ramdanga Iran nei sumle pai le thil dangte chungchang soin Iran pon lama an pension fund nei nia shiate chu kan shek sakme kani friends himlam le khovel mun sang sanga anin ro pui tak tak nei te po chutiang bok chu ni don kan zong chuak vek dona hetiang hian sumle pai lama shek na le Strait of Hormuz po kan dang chun zom zel don ani ati
he ruwa man na hian IRGC tinena inzom na nei sumle pai mu na kongte shen phuile Iran sumle pai din mun chim shek nat zwa sakchu athil tumber ani US ral thuam siam dan thuruk aput chwa mai a hlom hle Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan tun naya beina nuwa US ral thuam GBU 57 bunker buster pakhat chu chiale melhem lutuk omlawa anthom thathun soya he hian US ral thuam siam dan thuruk aput chuak mai lo thon na sataka thlenani Iran thu chhoina tarlan danin puak lawa anmu massive ordnance penetrator MOP pakhat chu pumpuin anchara ral thuam dangla puak lote po mu telani bok heng ral thuam te hi asiam danan zir chianga anmani poinan siam ve theinan research unit lama anthon lut to ani he GBU 57 ral thuam hi pouncing thumlai ritani a le nuai thuk taka nuclear mun puite ti che thei tura siamani Heral thuami US sipai taral thuam poi mole thuruk ril ber te zinga mi ani bok hemi chungchanga thiam na nei mi te chuan he thil hi dikani chuan Iran hian US ral thuam siam dan thuruk azir chwa pha theidona chu chuan anram ven himna din mone ti that pha rualin US ral thuam ang thil ti thei takhi an siam chuak ve theidona ni ti in an soya he thil hian US tan ven himna lama har satna thlen theidona hetiang ral thuam te hi le nuai mun pui beina na US rin roll ber ani wangani Masi Iranin hetiang ral thuam an char thuan soi chungchanga hian US lama tangin engma shiatir na ala umlawani Israel marlama Hezbollah drone in Israel sipai phur motora ka fu wangin sipai som panin liaman tuarti IDF te chuanan soi tukin jing khan Israel marlam ramdep sumira khokianga sipai mun pui pakhat chu Hezbollah drone manga be ani wangin sipai som panin liaman tuarani Israel Defense Force soidanin sipai pani liam hi anna thokhat viawa abak dangte ro andin munangai to omlu tuklawani Lebanon atanga Hezbollah ti drone ron ka chwa hian ral thuam le bungro phurna motor armor cargo carrier akafu chiang hia he motor hi kangzui ani he thil thlenna mun nai vaya artillery mu engamo sa te po apuak telbok sipai thu nei tu te chuan he drone hi electronic jamming manga ti buai thei lo chi fiber optic cable manga thunun ani le ni lo anen fi ameka Hezbollah te hian karkalta chung khan Lebanon chimlama sipai beinan fiber optic manga thunun drone te hi anlo mang photo ani President Trump an Iran chuna sataka noran ni wangin an tluchhia ti ina soi President Trump achuan thudik tak puang chuakin Iran ram chu atluchhia ani ber to a Strait of Hormuz tuipui kong an hon le theinan na satakin an ngen to ni ati Iran sarkar chu ke sommeka an oil thon chhuana kong tenen lamdan pin vekani a oil da khom na mun puite po khatto viauma se thon chhuana tur mun an che to lova oil an lak chhuana mun puite po a cheve khial don ani sumlak lu tur om tak lo wangin khovel mun sang sanga fir fiak te tran pui tu ber Iran sarkar ading chuak thei to don lawani Indona wanga chiat na thleng chuan an steel industry na satakin ang hong buaya industry mun pui tam takan khar wangin na thok tu sang tam tak te chon hanei lovin anom pha ani petrochemicals mun pui te po achia a ramsum le pai din mun achiat em wangin mi makta duai ni chuangin na an chan theidon bukani eile barman po na satakin a sanga thakha chungin ar saman po zazela somsari pangai na sanga lo lak lu zazela somriat panga chu eile bara ringot akal ralvekani an poisa man lai lut to lo ema wangin an ram poisa hlutna sang ber tur poisa not an chuthar hialani hedin mun wang hian an dai rei to donin arin om lo hlea Iran Security Council point ka rukatanga karya chungin mipui lung oilo nan na setak achwa an ring to a chumai ba ka khaminia thi na khan shwai tu te zinga boina siama ramakan mek lain thunei na in chu in anin be pha ani kumtam tak chung chu Iran shwai tu te hian in biak na hun an pot seya in rem siam na te bo chiain America chakla hun an ngak thina ma se Trump achuan thila thak danglam vekani na setaka maximum pressure manga malak na le tuipui lama inkalpo na dancha blockade akalpui wangin anhun po sei chu antan mel malian bera achang ta zoka tuna chuan in biak na thui tak nei ani to don lawa oil an thon chhuana te po ato vek to don ani he hi ne tu din mun chu ni a kum somli pasari chung Iran nun ron na le mi puite ne chhia na chu top don ta ani
America first mathir hian US ramle US thian te tana hlom siam tu laka za ngai na nei lawa Iran hruai tu te hian thutlukna an siam fel nge ye angai ani an nuclear man tumna le firfiak te tran puina an top tir don nge an ram sarkar tu cheme khi an clear liam zok don Trump athu soi hi adikani tluk chiat na chu athleng ta mek zong ani hi Cuba chungchanga President Trump athu nei na potniam tura Democrats te malak na chu US Senate in anol sak ram him na konga Democrats te chaklo na tar lang tu le Cuba chungchanga President Trump athu nei na potniam tura War Powers Resolution siam tumna chu US Senate chuan somnga pakhat somli pasaria ne in anol sak ani he raman na hi Senator Tim Kaine Adam Schiff le Ruben Gallio te chuan ron phor chuakin America in Communist Sarkar Cuba laka a blockade kalpui chu indona anga chalan tumani until tumber chu US ram depchia om sarkar ro rum tak Cuba laka President Trump an malak main Congress ne na phalna deal ma support turin an phuta ma se Republican te chuan until tumhi lo sha thiam sakve in an lo dang chatta ani Republican Senator pani Suzanne Collins le Rand Paul te chawin Democrats te hi an thlopa Democrat Senator John Fetterman ro chuan apol te malak na hi thlop lovin anol na lama a vote thungani Senator Democrats dang zong te ro chuan khongtaka rorel tu sarkar laka an nem hle ti an lan tir le ta ani he malak na hi indona chungchang thunei na wanga ni lawa Cuba sarkar ro rum laka President Trump adin he lai poa Democrats ten Trump ati mual phon tumna mai ani eptupol ten dan mga infiam na an kalpui la hian President Trump achuan America mason na chu ama sabera ada ringa US rambula la om theitelaka atlom don lo ani US chuan hruai tu chak tak ani wangin ne na dang achang le ta a melma te tipong por zong chawa thil ti thin tu Democrats party te hian America hian engang tharui nge nei te ro an hriat fia angai ni ti thucha chu Senate chuan chiang takina thon chuak ani President Trump an Iran thawang ho tu German Chancellor Friedrich Merz chu nasatakina soisel President Donald Trump achuan German Chancellor Friedrich Merz an Iran ne na inbiak na konga US chu Iran laka mual pho takin an omani ti thua soi chu nasatakina chang leta Trump achuan Berlin atanga thu chwa hi thilshia chian lo wangani thuatar lang Trump achuan Germany ram hi economy lama le thildanga tepo an che chhia hi amakshan loveti in a chang le tani German Chancellor Friedrich Merz hian Iran in nuclear ral thuam anei apui na ring lawa engthil nge soipo a in shelawani ti in Trump achuan a soibel bok Trump achuan he thilin la oma then theite shilfia in Iran hian nuclear ral thuam nei ta se khovel pumpui hi shen be ang kan ni ang tuna hian Iran chungchang a hian ram dangte mo President dangten hun rei to takatanga anlo ti to tur thil ka ti me kani ati March chuan Iran churin ain an chakjok dai ti na lo soi to a US chu ro manna mumal tak engma nei lo ti na pu bokani tin Iran Revolutionary Guards ho chuan US chu antimual phawani ti in a soi boka March hian he boina hi man mo taka ti top adua ma se khovel pumpui ta na hlom khovel mun sang sanga firfiak te tranpui tu Iranin nuclear ral thuam an nei theina tura hlom mek chu a haider lui tatani Trump ngai dan hi declare a chan chu Mars ang chi shwai tu chaklo deuh te hi chuan thil swal do ain tlom jok ni le in biak na nei mai an thlang jok thin America first ti omzia chu Iranin khovel an shen be lo nana lo dan cha hi ni a firfiak ten boman siam theina tura in biak na nei mai hun to lawani shwai tu masa ten an nei lo hwai sen na le chakna chu Trump a hian alan tir meka Germany hian America zil lo hian anram economy tlanchhe me khi ngai twa jok se a thalhe ang Israel sipai le ISA chuan Hamas sipai intelligence operation department ho tu beran tha thuan puang tholeni kan Israel sipai IDF le Israel Intelligence Agency ISA chuan Gaza Strip mar lama be pui thakin Hamas helpol sipai intelligence operation department ho tu ber Yad Ahmed Abdul Rahman Sambari anti humani tun hai kum engmo zat chung khan Sambari hian Gaza Strip puma indona din munzir chian le ruah man na siam na lo thok to thina
akai shwai Hamas helpola hianani hi Israel sipai te chanchin le omdan lo thi thlaya an laka beina tura ruwa manna siam tu le mashwai tu poimo takani a chu wangin hebiala Israel sipai duty te tan din mun la om tak thlen tu ani chu ba ka kumsang ni somni pathum October ni saria in thana rap thlak tak athlena Hamas helpol te Israel rama an lu laya ruwa manna siam konga po khan abul tum tu le ama la tu poimo takani bok Southern Command nuai Israel sipai te chu inrem na anlo siam to angkhan hebiala hian anom chunzom renga la om then tua piang da thaturin ma an la zel don ani Caspian Sea thuam thon na kong in thupte wangin Iran lu chua chu thilhar satak ani tur thu US intelligence chuan atarlang US military intelligence chuan Iran ram chung lu chua chu thilhar satak ani tur thuan soya Caspian Sea paltanga ral thuam aruk theang bera anin thon ton na kong te chu har sat na siam tu lian tak pakhat ani thu antar lang ani zirchianan ne atanga alandan chuan he tui puiral thuamin thon na kong hi US le NATO sipai ten an thunun phak lo ani wangin Iran le Russia ten ral thuam an lo in thon ton te hi lo thli thlai mo lo dan emo chu thil har satakani he report hian na tarlan le dan chuan S-300 air defense system te po he tui pui kong mang hian thon ani an ringa kumsang ni somni pathuma Ukraine in dona thenlai khan Iran chuan Russia ne na he kong mang hian artillery round makta doi tam tak athon to bokani thunei tu ten thu chua an siam dan chuan hetiang ral thuam tol ruk na kong mu chua har satak hian Iran sipai chakna chunna satakina ti pau khau theya in dona lian zo ka chua puin an chakna vongnung turina tranpui theidon ani Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok he brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani he lungs fuel ania swablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani